Pemirsa salami bulan Mei, kasus positif COVID-19 ring Cina mewali nincap. Wenten 164 diri sedel miwah kalih talian diri rahat. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Cina, mausang pasien sede akehan rau saking kramau reda sane madue komorbid. Wilangan krama sane ngrauhang klinik sane rahat miwah sane seda sangkaning COVID-19 lami Mei warsane mangkin. Dahat ageng sayhang sareng bulan April sane lintang. Nanging wilangan inucap kantun ring sor yening sayhang sareng sane memargi. Ring warsa kalih tali kali likur asapunika sane kaudar oleh CCDC kaketus saking kantor berita antara. Lami Februari April sampun ngelimbak kasus sporadis kawentenan kasus positif talar saya nincap ngawet pengin mangkin kahanane mawali tedun ini ke nucap margi anut adung sarang penampian saking sang sanewangan indik penyakit saluran pernapasan atas Profesor Song Nangsan yening wenten sautara 16,5 yuta diri kerama sejebak Cina pacang keni pengelola COVID-19 kantos panguntat Juni. Saking 14 talian sampel kasus positif COVID-19 sane teridentifikasi varian Omicron miwah subvarian XBB kantun akehan kepanggih ring Cina. Bali Pos Kuningayan.